ڕێبەر ئاپۆ داینەمۆی بیری ئازاد و ڕەوتی فکری نەتەوەی کوردە بۆ هەر چوار پارچەی کوردستان. جنابندان چند رادیو دنگ گلدن باش ایرو 14 مجدار 2023 سه شمل بروکسل ساعت 8 لامده ده گودار نجامنو چند سرس به پیشکش بکندم دم آزادی آره بر اپویا ایرول زانینگه رومای کنفرانسیک لسر تجدا گران کری یا لسر ریبر آپو آزادی و فیزیکی وریل دارخستن کمیته آمده کار او کنفرانسی درباره و خبات ده خویانی اکتا ده جوتمی پنگا و ناو نتوی جابطول اوجالان را آزادی جی پرسکریکا کتر چاری سریحات دست بکرن و روش به روش برفرده به دوی چارچوه ده 14 مجدار روژا سیشم آنگو ایرو ویل زانینگه روما تیر آل ایتالی کنفرانس ek bere darxistin. Konferans bi sernavê Tirkiye girtiyên siyasî û pergala girtîgehê pêkte. Parêzerên Rêberapo, siyasetmedar, hunermend, nûnerên partiyên siyasî û hukuknasên İtalyayê jî weke axatvan wê tevlî konferansê bibin. Mijarên sereke yên konferansê şert û mercên têcî tê yên ser Rêberapo û êrişên Dewleta Tirk yên ser Bakur û Rûşatê Sûriyê ne. Konferans ve bi du beşan pek vere. De beşa yekemin de ve bin pekirin hukuki ve adalete roşa girtiğin siyasi ve pergala girtigi ya Türkiye benirxandın. Beştarın beşa yekem ji profesörün zaningiha Roma'ye Ernisa Rigo hukuknas Mauro Palma cigire seruke koma itfaqa çep u keskan Mark Girimdi, parlamentera HDP ya Şırnak'e Nevroz Uysal, Parizer'in Reber Abdullah Öcalan, Faik Özgür, Erol İtali, Artur Selani bakıven. Beşadüyemin deji mafen sivil o azade yen Türkiye ve benirxandın. Beştarın beşadüyemin ji karikatürist İtalyi Zerekol Kare, şaredar siyemin Aroma'yı Ament Siskanhire endam tevgera jinen Kurt Zilan diyar berdevke komiteye Abdullah Öcalan ra azadi u senatöre bere givniv Rus spina seruke koma keskan u CO Konseya Hereme Lazio Kırlondin Marota komite amade kara konferans edi daxuyani xode carek edin balkşan ser siyasete devleta Türk a duri u dazanin ku Türkiye'de kriz u şere Ukrayna Rusya ve Filistin'i İsrail'e de daxwazar ola navbenkariye u lehevani ne bileyze. Le Türkiye'den ava sinuren xwede be erişen ser beşen civake yen cuda muhalif rojname geran bu aveke sistematik bin pedike. Ebin pekirin sistematik emmafan de şert u mercen tecra girankir yalı ser Reber Abdullah Öcalan, Hayri Konar, Uveysi Aktaş, u Hamili Yıldırım enli girtika evlihiya bilinta imraliyetten pekarinde bu aveke zelal eşker edibe. Rehberin partiyen siyasi u saziyen İzmir'e jibu meşa azadiye bankirin endamı meclisa partiye ya HDP Sabri Gül daxuyani hev parxuen tugut meşali gemlike parçeke tekoşina meya jibu azadiye jiber ku tecitali jibrez Öcalan bandoreli hem ugele ruşrata navindike ba azadiya fizikiya brez Öcalan embaverin ve arami pekvere çalekvana tejaye gönül yalçınji banklı şeniyen bajirkir jibu tevli meşebibin rehberi HDP ye
İzmir'e Mahsum Koç û revebere Ege Tuaydere Leyla Kaygısız jî gotin çi kesê alîgirê demokrasî azadî aştî û aramiyê be divê 18 mijdarê li Gemlikê be. Kodarên hêja balafirên Dewleta Tirk li Şengalê wesayîtek bombebaran kir balafira bê mirov a biçek ya Dewleta Tirk di salvegera heştan a rizgarkirina Şengalê de êriş kir. Balafiran li bajarokê Sinûnê wesayîtek kir hedef. Di encamê de dû şervanên yekîniyên berxwedana Şengalê şehîd bûn, kesek jî birîndar bûye. Sêsed û heftû pênc Kurdên Êzîdî ji Zaxo derbasî Şengalê bûn. Vegera Kurdên Êzîdî li Şengalê dewam dike. Wezareta Koç û Koçberan a Iraqê derbarê vegera Kurdên Êzîdî de wiha got. Vegera Koçberên Êzîdî ji bo Şengalê bênaber dewam dike. Sêsed û heftû pênc Êzîdî ji wargeha Persef ya ye a koçberan ku girêdayî Zaxo bû bi dilxwazî vegeriyan warên xwe yên Şengalê. Wezareta Koç û Koçberan got proseya ji bo vegerandina penaberên di kampan de dewam bike ji bo kesên vedigerin pêwîstiyên bingehîn tên tatbîk kirin. Mamosteyên li Başûrê Kurdistanê di çalakiyan dernexwestin herkes têlî çalakiya wan bibe li Başûrê Kurdistanê dijî nedana mûçe mamoste ev du mehen di çalakiyan de ne heyana hikûmetê bersiv nede daxwazê wan mamosteyên bi peyaman ji Ajansa Rojnivîsê axivîn û daxwazên xwe kirin. من زۆر خەمساردە لە میلەت هیچ باکی لە میلەت نییە ئەگەر باکی هەبوایە ئەوە خەریکە وەرزێکی خوێندن تێپەڕێت ئەو هەتا ئێستا هیچ وەڵامی مامۆستایانی نەداوەتەوە چۆ مامۆستایانی وانە بێژ لەگەڵ مامۆستایانی میلاکە بۆیە ئێمەش بەڵێنمان داوە هەتا ئەو کاتەی وەڵاممان ئەدەنەوە بەردەوام بین لە بایکۆت هەتا ئەوان وەڵامی ئێمە ئەدەنەوە ئەو کاتە ئێمە ئەگەڕێنەوە هۆڵەکانی خوێندن داواکاری ئێمە قورس نییە مافێکی سەرەتایی خۆمانە زۆر سادە و ئاسانیشە بەڵام ئەوان هیچ باکیان لە میلەت نییە بۆیە نان بەدەم داواکانی ئێمەوە مش بەڵێنمان داوە بە هەردوولاوە بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندن بکەین هەتا ئەو کاتەی وەڵاممان ئەدەنەوە ئەگەر ئەوان دڵسۆزی بەشی پەروەردن دڵسۆزی ئەم میلەتەن بابێن وەڵامان بدەنەوە ئەگەر دڵسۆزی ژنین باواز بهێنن چیتر ئەم میلەتە بۆ شێوازە نەچەوسێنەوە یامم ئەوەیە حکومەت وەکو دڵسۆزێکی پەروەردە و میلەت بێ بەدەم داواکانمانەوە با چیتر لەمە زیاتر مافی منداڵانی خەڵک وە ئێمەش نەفەوتێت بە خێرایی جوابان باتەوە با ئێمەش بڕۆینەوە هۆڵەکانی خوێندن چونکە ئێمە لە دەرزوتنەوە و خزمەتکردنی میلەت بێزار نین ئێمە لەوە دڵشکاوین لەوە بایکۆتمان کردووە کە حکومەت مافمان پێشێ لە کات بۆ جوابمان نایاتەوە وەڵام پێم وایە حکوومەتی هەنێ کوردستان هیچ کەماوەگەی بەسەر چووە بەپێی بڕیایی دەرگای اتحادی عێراقی ئەوە هیچ حکوومەتێکی بە ماوەسەر چووە و کۆتایی بێتەوە دیارە ئەو بڕیاری بەلاوە پەسەندە بۆیە جوابی مامۆستانادەنەوە لەوە بۆ هیچ دەسەڵاتێکی نییە پێم وایە بێت شێوازی خۆپشاندان داواکاریەکان بەڕاستی تر بگۆڕێ بە شێوازێکی تر نابێتتر بەم شێوازێن بەبەست لە دوورۆ قسە بکەینەوە بەسیۆ بگرن چکەوە تا دوو مانگی زیاترێمە لەسەر جادەین و خۆپشاندانەکە جوابان نیانەوە بەڕاستی شارەکان ئەبێ شێوازی خۆپشاندانەکە بگۆڕێ ئەبێ هاوڵاتی مەدەنی هاوڵاتی فەرمانبەر هەموو کەسێک بەشدار بێت یانی نابێ هەر مامۆستا بێت چکە بەڕاستی لە مامۆستایی دەرچۆوە تا مامۆستا هەموو شتێکی کردو ماگە بە تەواتی هەموو شتەکانی وتووە بەڵام کرا بێت ئەم داواکاریان بچێرە ناو هەموو ماڵەکانی هەرێمی کوردستانە بەڕاستی یانی زۆر بەداخەوە خەڵک بێدەنگان دیارە مافی Kongresler hedefkirtina navên ciwanan Amir biçê şermezar kir Kongresler a navçagir kêlegeya Kantûna Qamişlo bi daxuyanekê pêşanavên daxuya navçeyê hedefkirtina navên da ciwanên şoreşgerên Sûriyê ya min biçê jalî Dewleta Tirka dagirker ve şermezar kir. Daxuyanî jaliyên dema Kongresler Nesrin Mihemed wat xwendin. Di daxuyaniyê de wa hat gotin Dewleta Tirka dagirker qirqirina gerê Kurd fikrê Rêber Abdullah Öcalan dişopînin didomîne û bi taybetî ciwanan hedef digire ji ber ku ciwan Stuna şoreşe rojavane di daxuyanî de soza domandina têkoşînê û şopandina fikrê Rêber Abdullah Öcalan hate pêkanîna armancên şoreşê û azadiya fîzîk ya Rêber Apo hatayî. Li Amedê jinekê din hat kuştin û wekî mirina bi guman
هات قید کردن لکردستان مرنم بگومان گلک زیده بونه لناوچه آمد رزانه لگونده هواره خاص جنازه جنک 5 سالی لمالا خو بریندار بو کسین در دور خواه گهاندن هواراوی او را کرن خوشخانه هات زانین زاروکه وی یل باغچه دلیستن فرق کرنه و آگاهی دانه ناوندا لزگین جنا 5 سال یا ناوی و آکیه تبی همو هودانان نهاد رزگار کرن نخوشخانه جانا خوش دستا آکیه جو کمرنا بگومان هات تومار کرن Devleta Türkli girdiğe bandırma destani ser amurin girtiyam. Derbarı zextalı zindanan Metin İnce yeli girdiğe bandırma tipa tedimine biriya malbata ko agahida. Metin İnce hafte mijdar be biraya xore hevditin pektine u ved beje. Piştire ve biriya girdiğe guheri nive şeve saat sisyan ser kavuşanda girdin destane ser amurin me ev amur be pereyen xwe kiribun. Odeyen girdiğen siyasi ku 4 kez dediminin daxistine sisyan د قوشان د بری 8 کس دمان ev hejmar نها بویه 17 کس قوش علم برنه کلکاین عدلی تشتا کوته کرن پیکانه که در وی قانونیه امله بری وی زلمه سری خو ناتاوینن برای متین اینجا ayhan اینجا جگود لازمه سازین سیویل و پارتین سیاسی لهم بری زمال برای من و گرتین تن کرن پینتگین امینه Festivala Kobane ya Vene Droja Duduyande devam dike. Düyemin Festivala Kobane ya Vene Linavenda Çandu Hüneri Abak Kudu deri darkıstan. Ve şankhane ava u destaya çande ya herem fırate jere peşenge diken. Festival Droja Duduyande devam ker liser regezin zamane kurdi panel pek hatin. Hevseruka sazya zamane kurdi Abak Kurur Şate Suri Viyan Hasan o hevseruke fakülte ve je yazanıga Kobane Agit Nasro panel brev yapırın. Liser giringe az zaman perverde u fikrin sekinandın. Seminer liser vargara zamanı kurdi ve zamanı biyani. Nasuru hafsaru kef felkutaya ve jaz giringe Kobaniye. Her vaha mavsaviyan Hasanji hafsaru kasaziya zamanı kurdiye. Her dibmera hazırın keremkin. جوکو پرسگریکن هی چارسر ببن و آریشین زمانی ین پروردهی اوقادین دیتر صافی ببن پیدویا روژاوای جهت دمه بهتر به ستانداردن رزمان و راستنویسین هبو و دوی قالی ده قالی برهمن او جی دبن دو آلیه یکم و ها کرقاسی مرین یفت نزمان مدیان جواکی جی بلاف کربن لو ما خواست اما برساوین اولوور و رو به همتره نقاش بکن ده 12 سالان دیل روجاوای کردستان پرورده عثمانی کردی هر کردیشه برفرهتر دبه و هر کردیشه دزگه سازین که با کردی وشان دکن کباتین خواه کردی دکن زیده تر بونه کردی در باقی زمانی نویسی بو ادی دزگه که با کردی نویسی هر کچو پرتر بون 2012 نباشیر کردستان کنفرانس چیرو بود. بریا به ماوسته یعنی خواستش مرا ماوسته من یک درس دا خواستش مرا بیشی بشه. گویی دمیده دما گو اف کنفرانس چیرو جسدی نودو پنجوی کسی زمان ناس و زمان دیده نبود. Belegudar Neja Menuçin saat 8 peşkeşkirin ana hattı ve demaş. کشتنه افراد خواهد بچین انجامه یعنی ترور سر کردستان دو مشینیم کشریه دکن قتلیام مشینیم خواهد وسا بچین انجامه سیاستی کرکنه وسا سر کردستان سرور بکن به گله کرد ناکده اویان 9 سالن کرد بکشنه همه زندانه وان ها کرد تیدانه 10,000 حوالی من ها زندانه دیا سروپی من زندانه ده دبن تجدید که گران دیا
dibin işkence psikolojik daye. Ama berxwa bidin hayat davi. Em kuşayı cibu kevin ve bdehan kat nimet tecrübe kene. Evana bu hakikaten infam nekedin. Can